Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Chasnanishka hipami paykuna rikukuqpi Jesustaka hawa pachaman wichi aparka. Chaymantaka huyuwan pakaqpimi ña mana rikuy tukurkakuna. Jesus chasnarikta paykuna wichilla rikurakuqpika yuraksa churanata churarishka ishki runakunaka ñapish paykunapaq ñawpaqpi shayarirkallami. Paykunaka Galilea runakuna imanishpatak wichilla chaparakunkichilla kankunapaq manta hawa pachaman apashka kay Jesusllatakmi tigramunga. Imashinami rikta rikurkankichik chasnallatakmi tigramunga nirkakunami. Samupashun imanalla, kuyak Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna kay tiempo tachikanchishkamanta, Dios pakshimimanta rikushpa yachangapaq kunanka, kishpichi Jesucristo tigranapaq shamunapaq, allichirishka shuyakunamanta rikushun, y a Dios pakshimipi ikinman yukaman imatati nin. Dios pakshimipi rimakun rikuchikun, pay tigranata ñukanchik shuyana kashkata, yuyaypi kawsakuna kashkata. Chinallataq katikpika rikushunmi, y a Dios pakshimipi rimakun ñukanchikka allichirina kashkamanta, chaypaqqa paqta ninmi. Kallarinkapaqqa ama kungarishun kikin ñuka charinchik shuk mingay, shuk paqtachina, shuk ruraytami charinchik. Tukuy mashnalla kishpichik Jesucristota mandaqpish, kishpichikpish kachun saskijkunaka shuk mingaytami charinchik. Y a Dios pakshimipi rimakun San Mateo capítulo 28 verso 19 manta 20 kama chay gran comisión nishkamanta. Chaymanta tukuy llaqtakunata rishpa,
Hintikunataka ñuka yachakuqkuna tukuchun yachachikrichik. Paykunataka yayapaq, churipaq, Diospaq huchayllak Espiritupaq shutipi bautizaychik. Kankunata ñuka tukuy imalla mandashkata paykunapis rurachun yachachinkichik. Rikichik, ñukaka kay pacha tukurinka kamami, punllanta kankunawan kasha chashna kachun nirkami. Jesucristopaq yachakuqkuna kachunmi kikin ñuka ayudana kanchik. Chaytaka mana wakinkunalla runachu kanchik. Ashtawanpish tukuy tandanakushka kriqkunami kayta paqtachina kanchik, chayta rurakuna kanchik. Katikpika rikunchik ya Diospaq shimipi arinirka Cristo Jesús tigrana shamunata. Chaytaka Hechos capítulo 1 verso 9-11 kama. Kaypimi rikuchikun Jesús tigranataka arinishkata. Kaypimi rimakun kishpichik Jesucristo ya Dios mingashkata kay mundo kay pachapi paqtachishpa hawapachamun rishkata. Chaymantami verso 11 pikanin kankunapaq manta hawapachaman apashka kay Jesús llatakmi tigramunga. Imashinami rikta rikurkankichik chasnallatakmi tigramunga nirkakunami. Tandanakushka kriqkunaka kaytami krina kanchik. Kayta krishpaka pay tigranatami ñukanchikka shuyakuna chapakuna kanchik. Mana kungarinachu kanchik. Tawkakunami kay punllakunapika chay shuyana yuyayta kungarishkakuna, hechushkakuna. Kishpichik Jesucristo pay shamuna pay tigranata arinishkata kungarishka. Ashtawanpish kay mundo kay pachapi imalla tiyashkakunawan musparishka shina kankuna. Chaymantami ya Diospaq shimipika apóstol Pablo yuyachin kikin ñuka mana kungarina kashkata. Ashtawanpish allichirishpa chay yuyi ñukanchik shunguta Cristo Jesuspi churashpa katirana kawsana kashkata rimakun. Chinallatik yuyachikun kay shukmanta chay shukmanta yuyachina kuna kashkata. Y chaytami ñukanchikpish kay punllakunapi ruanakanchik. Rikusun ya Diospaq shimi nin 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 manta oriman. Wawki panikuna, kankunataka wañushkakunaka ima tukuna kashkata yachachun munanchikmari. Kawsarina kashkata mana yachaq kay shukkuna shina llakilla kachunka mana ninchikchu. Sustarishka, musparishka shina karka, mana yacharkakuna, paykunapaq ayllukuna wañushpa ima tukuna kashkata. Paykuna chay punllakuna shuyakurka, kishpichik Jesucristo tigrachun, shinapish manari shamuqpimi, paykunapaq riqsishkakuna, ña wañushkakuna karka. Chaymantami musparishka shina karka. Chaymantami paykunaka shuyana yuyi illak shina kawsakurkakuna. Chaymantami apóstol Pabloka kayta achikyachin. Kawsarina kashkata mana yachaq kay shukkuna shina llakilla kachunka mana ninchikchu. Ñukanchikka Jesús wañushpa kawsarishkataka krinchikmari. Shinallataq Jesusta kriq wañushkakunatapish Tayta Dioska kawsachinatapish yachanchikmi. Chashnakana kashkamantami kankunamanka apunchik Jesús shamunkakama ñukanchik kawsakuqkunaka wañushkakunataka mana ñawpashpa hawapachaman rishunchu ninchik. Chaytaka apunchik Jesús nishka shinallataqmi nikunchik. Apunchik Jesuska hawapachamanta kazuchik kaparishkawanpish angelkunata mandaq ángel kaparishkawanpish Tayta Diospaq trompetapi tukashkawanpishmi shamunga. Chashna shamuqpika Cristota kriq wañushkakunaraqmi kawsaringa. Chayhipaka ñukanchik kawsakuqkunatapish tandachishpa kuyupi apaqpika kawsarishkakunantikmi hawa wayrapi apunchik Jesusta tupashun. Chashna tupashpaka apunchik Jesuswanmi wiñayta kawsashun. Chashnakana kashkamantaka kayshuk chayshukwan kaykunata parlanakushpa kushichinakuichigari. Ashtawan sinchi, ashtawan llaki punllakunapi kashpapish kaykunata amatij kungarishun. Ñukanchik krinata churashun Cristo Jesuspi. Kay shimikunata chaskishun, kay shimikunaka ñukanchikta yuyachinami kan ashtawan ya Diospaqman kuchuyankapaq. Ashtawan sinchita katingapaq ya Diospi krishpa, ya Diospaqlla chikanchishka kawsayta charishun. Kay shumanta chay shumantami yuyachinakuna kanchik. Kay punllakunapi tukuylaya llakikunata rikunchik uyanchik. Chaykunaka ashtawanmi anchayashpa shina katinga. Hintikuna kay punllakunapi ni tukunkunami ashtawanka hatun mandaqkuna uyanchikmi nishkata. Ashtawan alli tukungami, alli punllakuna shamungami. Shinapish ya Diospaq shimi Bibliapika rimakunmi ashtawan anchayana kashkata. Ashtawan llakikuna rikurina mirarina kashkata. Chaymantami apóstol Pablo kay shimikunata riman yuyachin kikin ñuka krinapi sinchiyashpa katingapaq. Ashtawan ya Diospaqman kuchuyankapaq. Shinallataq katikpika ya Diospaq shimipi Bibliapi rikuchikunmi kay punllakuna ima tukukushkataka kallarishpa shinami ña rikuchirka ñawpamanta. Kay punllakunapi tukuy imakunata rikushpaka mancharinchikmi manchana shamunmi ñukanchikpaq. Shinakaqpipish imatati ruanakanchik ñukanchikka. Tukuy kay llakikunawanka, tukuy kay problemakunawanka kaytaka ñami ya Diospaq shimipi yachachirka ñawpamanta.
San Lucas capítulo 21 verso 25 manta rikunchik kishpichik Jesucristo ña rimarka kay punllakuna ima tukukushkata. Chay hipaka intipipish lunapipish luzerukunapipish pimana rikushka señalkunami rikuringa. Kay pachapi kawsaqkunaka mamakucha yakukuna manchanayaqta wakyashpa hawata hatarishkamantami manchaywan musparingakuna. Hawa pachapi imalla tiyaqkuna chukchukpimi kay pachapipish chasna hatun llakikunaka wasan hataringa. Chaykunata rikushpami gentikunaka manchaywan irkiyashpa chakingakuna. Chasna tukukpimi runa aychayuq ñukataka tukuyta ruraytukuq sumaq achiknikuq shuk puyupi shamukuqta rikungakuna. Chasna llakikuna rikuri kallarikpika kushikushpa umata hatarichinkichik. Kankunata kishpichina mari ña kayllapi kanga nirkami. Tukuylaya llakikunata rikushpaka manchanami shamun tukuykunapaq. Shinapish kaypika kikin ñukaman nin kushikuna kashkata. Ñukanchikta kishpichina ña kayllapi kashkata yachashpa. Chaymi kushichik shimikuna animachik shimikuna kan. Kay llaki punllakunapipish kushikushpa ya Diospaqman huchuyankapak Diosta paginishpa kawsankapaq. Chasnallatik ya Diospaq shimipika rimakunmi kishpichik Jesucristo shamunapaqka ñukanchik allichirina kashkamanta. Payka mana ñukanchik yuyashkapi tigrana kashkamanta. Chayta rimakun apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, 1 manta wichiman. Mayjanta ñukanchik mana obligay tukunchikchu krichun kay shimikunapi. Krichun kishpichik Jesucristota. Krichun kishpichik Jesucristo shamuna tigrana kayllapi kashkata. Shinakaqpipish yuypimi kana kanchik. Shuk shamuq punllaka ya Diospaq hatun mandana ñawpaqpimi tukuykuna kana kanchik. Shinashpaka ñukanchikka imatati rurakrinchik. Shinashpaka kikinka imatati rurakrinki. Chaymantami ñukanchikka pay tigranapaqka allichirina kanchik. Utkashpa allichirina kanchik. Mana chasnallatak katina kanchik. Huyashka kriqkuna kay kutinwanka ishki kutinmi kishkani. Ishkindik kishkapimi kunashpa kankunapaq chuya yuyayman rimashpa yuyachishkani. Dios imanishkata willaq, Diospaqlla runakuna willashkatapish, kishpichik apu mandashkata, willagrichun minkashkakuna kankunaman willashkatapish, yuypi kawsachunmi chasna yuyachishkani. Kaytaraq yachaychik, shamuq punllakunapika Diosmanta yachachishkata pukllashpa asiqkunami tiyanqa. Chaykunaka kikin millay munaykunallatami rurashpa purinkakuna. Chaykunami maytaqari Cristo kutin shamusha nishkaka mana paqtanka. Ñukanchik yayakunapish ñami wañushka. Tukuy imalla tiyaqkunata Dios rurashka punllamanta kunankama tukuy imapish chasnallataqmari ninkakuna. Tayta Dios mari rimashpalla hawa pachatapish kay pachatapish ñawpallamantataq rurarka. Chaytaka kikin yuyaymantataqmi mana krisaninkuna. Kay pachataka yakumanta chikan yachishkata yakullamantataq tiyakushkatapish mana krinkunachu. Chaymantami ñawpatiyaq kay pachataka yakumishpushpa chingachirka. Ashtawanpish kunantiyaq kay pachatapish hawa pachatapish Diospaqshimi rimashkallawantaqmi ninawan rupachinkapaq wakichishpa charikun. Chaykunataka imalla rurashkata rikuchina punllapimi ninawan chingachinkapaq charikun. Payta mana manchaqkunatapish chaypimi chingachinka. Shinakaqpipish huyashka kriqkuna mandak Diospaqqa shuk punllallami waranga watakuna shina. Waranga wataka shuk punlla shinallami. Chaytaka yuyaypi charichigari. Apunchik Jesusqa pay nishka shinallataq ñallami shamunqa. Yanqallami mayqankunaka pay uniyashkata yuyankuna. Mana paykuna yuyashka shinachu. Ashtawanpish tukuykuna Diospaqman kutirichunmi munan. Chasna shukllapish ama chingarichun nishpallami kankunata llakishkamanta manaraq shamun. Shinakaqpipish apunchik Jesusqa mana yuyashka punllapimari tuta shuwa shamuqshina ñapish shamunqa. Chaypika hawapachapish manchanayaqta khulun nishpami chingarinqa. Tukuy imalla tiyaqkunatapish ninawanmi chingachinqa. Kay pachapish tukuy ima tiyaqkunandik rupachishkami kanqa. Chasna tukuyta chingachina kashkata yachashkamantaka Diospaqlla tukushpamari tukuy munaywan Dios munashka shina kawsana kankichik. Tayta Dios shamuna punllata alli chaparakuychik. Chay punlla utka chayamuchunka ima allitapish ruray tukushkataka tukuykuna alli rurakuychiklla. Chay punllapika hawapachapish ninawan tukuchishkami kanqa. Tukuy imalla tiyaqkunapish nina rupachikpi yakuyanqami. Ashtawanpish ñukanchikka Diospaypaq kikin shimiwan mushuk hawapachata mushuk kay pachata rurashami nishkatami shuyakunchik. Chaypimi tukuykuna imatapish Dios munashka shina rurashpa kawsana tiyanqa. Huyashka kriqkuna tukuy chaykuna chayamunqa kamaka ima mapa illaqlla ima huchachina illaqlla alli sumaqta kawsashunchik. Chasna kawsakuqta Dios hapichun
tukuy imatapis ruraytukushkataka chayuy rurakusunchiklla. Apunchik Jesuska kishpirichun suyashpallami manaraq shamun. Chayta yuyarinkichik. Kikinka imatati rurakrinki, mana kikinka chasnallatik katina kankichu. Kikinpaq kawsayta allichi, arrepentiri, Diospaqman huchuyi, allichirishka kankapaq, pay shamunapaq, pay tigranapaq. Chinallatak katikpika rikusun, ya Diospaq shimi Bibliapi rimakun kikin ñuka allichirishka kanamanta ipaqta nin kikinta ñukata. Kallaripika yuyaypi charishun kay mundo kay pachapika ñukanchik yuyayllak shina kawsakuytukunchik. Musparishkakuna shina kawsakuytukunchik. Y chaymanta nin paqta ama maypish kachun yuyayllak shina kawsakunkichik. Ashtawanpish ñukanchikka allichirishkami kawsakuna kanchik. Ya Diosun allitukushpa, ya Diosun allikashpa, paywan sumaq kawsayta charitukunchik, kawsakuytukunchik kay llaki punllakunapipish, sinchi punllakunapipish. Tukuy imalla tiyaqkuna tukurina punllaka ñamari chayamukun. Chaymanta Diosta mañay tukunkapaqka rikcharishka alli yuyaywan kawsaychik. Ya Diosta mañashun, rikchashka kawsashun, chay yuyi kawsashun, paqta nikunmi kaypika ña tukurina punlla chayamukushkata. Primera de Pedro capítulo 4 verso 7 pi kayta rimakun. Chinallatik kay punllakunapi rikunchik ashtawan injusticia tiyashkata. Justiciaka mana tiyanchu. Kawsakunchikmi maypipish y tukuy punllakuna mana kashkata rurashkata. Llakichinkuna achka injusticiastami rikunchik tukuypi. Y chaymanta nikun paqta kikinta ñukata ya Diospaq shimipi. Santiago 5:7-9 kama nin chaymanta wawki panikuna apunchik Jesus shamunga kama mana fiñarishpa alli shunguwan shuyakuychiklla. Tarpuk runata rikushpa yuyarichik. Payka sumaq granota tantankapaqka ñawpatamia, hipatamia shamushpa fukuchinga kama mana fiñarishpa shuyanllami. Chasnallatak kankunapish apunchik Jesus ñalla shamuna kashkamanta mana fiñarishpa alli shunguwan chay yuyi shuyakuychiklla. Wawkikuna, kankunata Dios ama huchachichunka, ama kayshuk chayshuk huchachinakuychikchu. Rikichik kankunapa juezka pungullapi mari. Kay shimikunami kikinpaq ñukapaqka paqta nishka. Chayta yuypi charishun y katishun uyaqkuna. Kikin ñuka krinata ama hichushun. Krinapika podermi tiyan. Y kayta nikun Hebreos capítulo 10 verso 35 manta uriman. Y a Diospi krinata ama sakishun. Krinapika podermi tiyan. Hatun allikunata hapingapaq Diospi shunguta churashpa chasna katikushkataka amatak sakichikchu. Kankunaka mana fiñarishpa alli shunguwan Diospaq munayta rurashpa katishpami paykushanishka allikunata hapingichik. Asha punllakunallapika chay shamuna tiyakuqka ñallamari shamunga mana uniyangachu. Ashtawanpish kashkatatak rurak ñuka runaka krishkallamantami kawsanga. Shina kashpapish tigrarikpika ñukaka mana kushikushachu ninmi. Chasnakaqpipish ñukanchikka ñamana katisha nishpa tigrarikkuna mana kanchikchu. Chasnakunaka chingaringakunami. Ashtawanpish ñukanchik almata kishpichichun Diosta kriykunami kanchik. Ya Diospi krishun, ama sakirishun, ama tigrarishun. Tigrarishpa sakirishpaka chingarishunmi. Chinallatak kikin ñuka chikanmi kana kanchik. Kay punllakunapika mana hawallachu. Mayjan krij, mayjan mana krij kashkata chikanchinaka. Shinapish ya Dioska kikinta ñukata kayanmi chikanta kawsachu. Amatik kungarishun ñukanchikka kay mundo kay pachapika kachishina, lucina kawsankapaqmi kanchik. Kaytami apóstol Pablo riman Filipenses capítulo 4 verso 5 manta 7 kama. Kankuna llakik shungukuna kashkataka tukuykunaman risichichik. Apunchik Jesuska ñallamari shamunga. Ama imatapis charina yuyaylla kaychikchu. Ashtawanpish tayta Diosta mañakushpaka payman tukuyta willaychik. Imamantapish Diosta mañashpa paginichik. Chasna ruraqpika tayta Dioska mana yuy tukuypaq sumaq kawsaytami kunga. Chay sumaq kawsaymi kankunapaq shungutapish, kankunapaq yuytapish Cristo Jesuspi wakichinga. Kay shimikunami yuyachikun allichirishka shuyakuna kashkamanta. Paqta nishpami mandan kikinta ñukata huyashka uyaqkuna. Shinallatak ñukanchikka mayman rinapaq ña allichirishka listo shinami kana kanchik. Hakunijpika lluqshishkawan rinkapaq shinami allichirishka kana kanchik uyaqkuna. Chaytami rimakun San Lucas capítulo 12 verso 35 manta uriman. Kankunaka lamparata hapichishka alli chumbillirishka shina alli yuyaywan shuyakuychik. Kazarakun bodaman amu shamushpa pungupi waqtaqpi paskankapaq chaparakuq runakuna shina yuyaypi kaychik. Chasna chaparakuqta amu hapikpika chay runaka kushikungami. Chay amuka pay kikin sumaqta allichishpa tiyachishpami karanga. Chasnataqmi kanga. Amu chawpi tuta kashpa, tutamanta kashpa shamushpapish chaparakuqta hapikpika
Chay runaka kusikungami ashtawanpish kayta yuyarichik. Suwa shamunata wasiyu yachashpaka paypak wasita hutkushpa imata suwachunka mana sakinmanchu. Chasnallatak kankunapish allichirishka chaparakuychik. Kankuna mana yuyashkapimi runa aychayuq ñukaka shamusha nirkami. Chasnanikpimi Pedroka apunchi Jesus. Runa aychayuq ñukaka shamusha nirkami. Chasnanikpimi Pedroka apunchi Jesus. Yuyachik kay parlautaka ñukanchikllamanchu willarkanki mana kashpaka tukuykunamanchu willarkanki nirka. Chasnanikpika apunchi Jesuska kashnami nirka. Mayjantak alli kasuq, alli yuyayuq runaka kanka. Amu paypak wasita rikuchun. Amu paypak wasita rikuchun. Ñakarana kaqpika paypak runakunaman karachun sakikpi. Chayta alli paktachik runami alli runatajka. Imallata rurachun sakishkata amu shamunga kama chasna alli paktachikuq runaka kusikungami. Chasna allita rurak runataka amuka tukuy imalla charishkakunata rikuchunmi. Chasna allita rurak runataka amuka tukuy imalla charishkakunata rikuchunmi churanga. Chasnatagmi kanga. Ashtawanpish chay runaka ñuka amuka mana utka shamungachu nishpa amupak kayshuk sirviq qharikunatapish warmikunatapish makangachari. Chasna rurashpaka payka mikukunga, obyakunga, machakunga chari. Chasna rurashpa mana yuy purikuy punllapi mana yachashka horaspi amu shamushpaka chay runataka hatunta llakichishpami mana kasuq runakunawan tandachishpa llakipi churanga. Chay runaka amu imata rurachun nishkata yachashka hawa mana kasushkamanta mana rurashkamantaka achkata makashkami kanga. Mana yachaqtaka pay mana yachashkamanta ima mana allita ruraqpipish mana yalli makashkachu kanga. Mayjanman yallillata kushka kashpaka yallillatami mañanga. Mayjanman achkata mingashka kashpaka ashtawanmi kuchun ninga. Ñukanchikka mana kaypi kanchikchu inkitashpa hintikunata charingapaq. Kayta chayta rurashpa kusichishpa hintikunata charingapaqka mana kanchikchu. Ashtawanpish kay shimikunaka kikinta ñukata yuyachinami kan, rikchachinami kana kan. Ama chasnallatak katingapaq kawsangapaq. Ashtawanpish yuyipi kawsangapaq. Kishpichik Jesucristo shamunapaq allichirishka kangapaq. Tukuripika kishpichik Jesucristo kapaqta nirkami. Tukuyta tukuchinami shamugri. Musuq hawapacha, musuq kay pachata Diosmi ruranga. Chaymanta kikin ñuka allichirina kanchik, prepararina kanchik tukuykunallatak. Kaytami parlakun Apocalipsis 22pi. Chinallatak pay shamunaka kayllapimi. Tukuripika kishpichik Jesucristoka willarkami tukuyta tukuchina kashkata. Kaytaka Apocalipsis 22pi parlakun. Verso 20pi nin tukuy kaykunata willaqka ari ñallamari shamukuni ninmi. Chasna kachun ari shamuylla apunche Jesus. Chaytani tukunchikchu kikin ñuka, chaytaka kikin ñukami aqllana kanchik. Mana huyipaqta huyashkapimi kawsakunchik. Kaymi ñukanchiktaka kuyuchina kan, ashtawan ñukanchikka charirangapaq, ashtawan ñukanchikka yuyipi kawsakungapaq. Mana huyashkata huyashkallamanta. Ñukanchikka ama sakirishun. Senchi punllakuna, llaki punllakunatami apana tukunchik chimpapurana tukunchik. Ashtawan senchimi rikurin kay punllakunapika. Shinapish amatak sakirishun. Katirashun krishpa, katirashun wiñarishpa, katirashun senchita. Kay mundo kay pachapika mana sapalla, mana ñukanchiksa chukanchik. Diospa huchayillik Espíritu Santomi ñukanchikpi ñukanchikwan. Chaymanta ñawpaqman katishun. Kishpichik Jesucristo shamunapaq tigranapaqka allichirishka suyakushun, allichirishka kawsakushun. Dios bendeciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachangapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.